bizge yaş bolsadan ellik sıymağa Nurlan Nasip. Жақшылық тойды амандашып көріп жатқаныңызға қуаныштамыз. Албетте бүгін аз да болса сіздердің маңайыңыздарды көтерелі деп жаңды шығармалардан бір дайындап келіп қалдық. Кейінгі шығармадағы ретро шығармалардан болсын сіздер үшін бағым бар деп аталады. Bir шаңдырайық. Susuz
Atacan'da çıkarmanı öğretmeni sunuşturmayacak. Kalasları Atacan'da çıkarma sizler için olsun, atalarınız yaşasın. Toyların sunançı boyunca çağırtan kemiz bir kolçak olur. Bizim atalar yaşarırsa sizler uğraşlarına çağırsın. Yaşartlarınızlar kutlu olsun. Nurlan Nasip Mırzaga bir koca bayalı. Nurlan Nasip sizler için 15 minut antrak.
Biletlerini yüzümüzde. Danışılı arvazlar, hardatı aytuğanlar, arvazlar, göl tolkudu, şarp edip tolkunu, kanday sonu meymanlar, birgileşip 70 yaşlık torkulu toyda çoğuluşumuzu oldurudu. Büyük Atağız'ın 70 yaşlık torkulu toyunun ikinci bölümünü açtık, yer salıp, çağla bir koçağa bayalar. Hayır! Ardaqlı ағайындар, чет-четтен бүгін жақсы дамлы тойына жақсы ыршылар келіп отырады. Азыр бүгінгі дағы бір 70 жас тұрқыл тойды құттықтап келген дағы бір қырғыздың сыймығы 7 жас баладан баштап 70 жасқа шейінлерді бұймайлатып жүрген Қырғыз Республикасының ел артисті керемет ыршы сіздер сүйген мен жақсы көрген ағалардың бірі Бақтияр Тоқтаров. Тоқтық болсын, 70 жас бар болды. Болсын сен үшін жай аппетитный исатырдырлар. Göz aldığında gitar elin okusan unutan birazdan beni al gündü eski olsan unutan birazdan beni notasınları yazsan al günü o şol geçti gitar elini koştan abiye düşkün beni akıyla giyen bir genç akıyla giyen bir genç ayrasın gelemizde gelsene akşam bayram vakit kırmız çalıkan ayakkabıya kalktım çürüktü şarkısız sonra yıkattım açık kanatlarımsız akkaylık bir genç oldu açık kanatlarımsız al günü hoş olup geçti gitar elini koştu abiye düşkün beni akıyla giyen bir genç akıyla giyen bir genç ayrasın gelemizde gelsene akşam bayram vakit gündüz çabukkan nyam nyam Anlayımın çok geçti Çiğnerim suyun siski Göğsümü seyirmeli Kaşlarınız alız dışarı Olsanız beklerim gelir Olur biraz geri Al günü hoş ol geçti Gitara dili boşta Akbiye düşkündü Akıyla giyen bir genç Akıyla giyen bir genç Ayrasın gelemizde Gelsene hoş ol bayram Vakit gün biz şorta Nyam 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 Sıramızdan çıkarıda keşke tomar Nyam ayaklarını bende adam Nyam 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 Masaj var Nyam nyam nyam
Şehir
Beyler, toy eder sonra da Oldu koyuyorsun. Sen koşukları koyuyorsun. Şu sıraya koysan. Hamziyar Mayken belgen жердің белгін бар бұй-бұйла takıyorsun. Sizler için daha bir çıkarma olsun. Bahtiyar Toktarov. Evet, tuğlan günde. Daha koşamıyordum. Ben koşmadım. Koşsana veririz tak. Koşsun diyorlar. Toyda huzur benim de var. O da. Sakın emin. Sen rastlayın. Başka uğraşıyorsun da. Sen bakarız. Tolgan günümde
Rahmat. Payda olasın. Kırgız Respublikası'nda Bahtiyar Tohtor Bolcağalı Gürtümanlar. Rahmat. Mınardaqты ағайын туғандар, ардақты асылдар, Құдай бұйырса тойын екінші бөлігін Bahtiyar Tohtor мырзаның жастығай ырыларымен баштап алдық. Дағы бір жолы той құтты болсын. Гүртуғандар, еме мұндай қылалы бұл жерде туристеген айыбай көп көріп атастар. Азыр ыршылардан бірінші мен осы жерден бір ойын қылғым келіп отырады. Ағайын туғандар, мен азыр илгерге жақсы қайырған ұрларды, сіздер ұлып келген ұрларды мен домбыраға салып келдім. Қайсыл ыр екенін қолыңарды көтересіңердағы осы ырдың атын атайсыңар. Қана туристер даяр ма? Жаныма бір 3-4 турист алып кел. Жана балдарға беріп қой. Жаш балдарға, чурқаған балдарға. Қана, өз сымында ұлып тұрыңыздар. Қана, маэстро бер. Shining everywhere I go. Stop, Ana. Moğreke kaysıl ır. Ben canıma kırpırsız koy oturumuz. Oğullar da sorayım. Bu yerde çeliklerken. Ana, bıstımında. Moğreke kaysılır. Bunu dökün. Senin canım. Benim canım? Çok. İmdenin hakkı var buna. Koy oturumuzda. Moğreke kaysıl ır. Ana. Dalağına bu uydu bilmeye başkanlar da gidelim özü. Kaysılır. Maestro daha bir oyun verip koysun. Baştan. Ana oldu. Kaysılır eken? Ana hareket alıp koyun versin. Balıkta bırak, bu hareketi gel. Balıklardan geysiz. Tak, ikincisi gittik. Sabaduna malada. Stop. Ana, kaçırıyor yakın. Kaysı verecek ya? Kantım var o. Tantım var? Abi o kırmızı girip mi? Tantım var deydi. Meyaklar tantın tiyişesi çok özü. Ana, buna Moğol жерде Moğolстан kıyın okşaydı. Nosa öldüralım. Daha güzel koyuverin baş жақсы olup görsün. Молодец. Моğreke sizler oğul taraftalar, жөн oturmasın, sol taraftalar bilen. Ana sol taraftalar, get giysin. Put me up, put me down, put my feet up. Stop. Buna moğul taraf kol götürdü. Kayser? Ya. Tuğra mı? Hala ver sargını alın. Ay молодец. Hala moğreke kudalar kayda oturdu mu? Koçkorda gelen kudalar. Hala gettik anda. Stop forcing me, stop telling me. It's my life. Stop. Ahey takavaral bu oturdular. Oturdular. Çalamine oğul taraftalar bu Kaysar. It's my life. Молодец, ver sargını alın. Ay молодцы. Ana, giyin isim ver. Тихом сердце бьется от любви. Ты растряпся и в глаза мне посмотри. Стоп. Ana.
Ашқазанды işlete бермей. Қайсылар? Ya, қана. Ей, ұялмайды қылар. Тура емес болып қалса, тура емес болып қалады. Қайсылар? Черный гол. Қана, бер оригиналын. Құшылыр екен бе? Сөзді ұра бересіңдер бе? Емде қалады деп қойдым. Келгілі. Ардақты ағайын туғандар. Кем? Абдес беріп бересің. Мына Бауреке Меңсом аманатты жана таласына келген ағамыз берген. Мен азыр бір сұра берем, егер тапсырар үшін Меңсомды қосып, мен үшін берек сізге берем. Қырғызстар салат деген сөзді қырғызша аталышын кім айтады? Салатты қырғыздар емне деп атайды? Қырғыздар салатты емне дейді? Семсем. Емне? Семсем. Семсем? Өзім семсем. Салатты емне дейді қырғызша? Ашкөп. Ашкөп? Генді ұту қыдай. Ана? Салатты қырғызша емне дейді? Силос. Özüm silos. Yokça tuuu yok ya. Bak, emni değil. Şakarım, özüm şakarım. Ya, salatты kırgızca emni deyince, jön oturup bilmeseniz. Men janağı piristin üstüne daha bir piris koymak belirli. Men jigit çaydı odan. Tarmat durumuz. Men janıma durumuz. Salatты kırgızca emne deyip berip tuğandar. Talas. Özüm talas. Talastık bolsa onu vuru beresizler, talas dedi. Odarular, men temçimin, ben bilem. Ar bir nerseni koparmasılar bir tuğanlar unutmayla. O kimlik seri koymalar. Atenesler olurlar, alırlar. Alamaya ötüp eti oda. Ayda vermesin. Ya. Bir, egerinde kim tapmasama Mingson tamadan çölde odalar. Açık ayıp koyayım ben. Emre değil. Salatta salat ile demeyin. Men osa bilgen üçün, men uşunu okugan üçün men sizlerge aytып otam. Emre bayge? Жоқ, таппадыңар mı? Bir жарым, екі, өзіңөрден көргілі, мен бір жоғын айтам, екі жарым, ардақты ағайын туғандар, біліп алыңыздар, салатты қырғызша аталышын қырғыздар чайнама дейді. Біліп алыңыздар. Қошағалыға чайнама деп қойды. Tanış başka, yoldaş başka, dost başka, talay tabat eğer adam dost tapsa деген gep бар туғандар. Азыр алдыға шыға тұрған албетте, мына өрсінші орыстардың бары Құдай берсе қатар-қатар келіп отырады, аға шейін алып тілектерді сөйлейлі. Азыр мен бұл жаққа достар, коллегалар жана қошыналар деп жазған екен. Біз сынымда Қолышында баш болған Темірбек байке, Ақымбек ата, жегеменен Айгүл же, Мырза, Анара, Нұржан, Айсалқын, Эльвира, Лира, Дима, Жазгүл, Гүлзат, Қанат, Рысқұл ағайжелер. Коллегалары Роза, Бақтыгүл, Жарқын, Улан, Автандел, Медет, Динара Асанбековна, Мақтым Бектіналиевна, Венера Нұрқалиевна, Тоқтыгүл Абдықалықовна, Гүлнұр Ақматалиевна, Сейін Мұрсыбековна, Галина Мұнарбековна, Жазгүл, Нұртөлі и другие. Canım senin üstünden
dostlar, qo'shnilar, kollegalar bilan yazgan ekan. Ishni orqaga turib qo'ysanglar, ishni orqaga bo'lmaydi. Qo'shnilarga keldi-mi? Boyagi şariatda yaxshi so'z bor, qo'shni rozi bo'lguncha Alloh rozi bo'lmaydi deydi. Ikki qo'shni urushib o'tadi deydi, birov-birovlarga yiqirib o'tadi deydi. Ey qo'shna! To'q baqqandan keyin qo'rog'i sarayga qamoqlab baqmaysanmi? Seni tovuqların men eşim alına gelip cebin barın gazbit kılıp atat dese, ikinci başkası yiqirib atat deydi. Emne bağa yiqirasın? Senin dele tovuqların benim qorog'uga tuğu da sabir demedi vatanmı deb qo'ydi. Azganda qo'shnilar, assalomu alaykum da. Kollegalar, dostları, ana eme egile ulusu, şlagam eken, ulular orta bilmeysizlerdi. Çektimey, beri tursаңыздар. Ayrı bir tarafta, ayrı bir jaktan öküldür dep söyleydi. Ana, bergilesek. Gereksin. Başlaydı Erdoğan'da. Gep dolaylı. Beyli, Sarat doğulgan günüm bilen ömrüm uzun olsun. Baktını varlardan bol. Buna okul jeteleş oldum. 70'ke geldim. Emki yaş Kuday'dan, ikinci balda kızlarımın. Ondan keyin şu balda kızların yaxşı çay verip, yaxşı döşek salып, yaxşı sый көргөсө buyurgan yaşka jetesin. Ema yaşka bizden goldan emes, Kuday'dan. Ondan keyin dagı artistler aytkanday 80'de 90'da Darşu'da jolugуп, şu toyda şunca agayın tuğanlar bilen çoğun bayramlar bilöyledi. Ömrüm uzun bolsun, baktlı bolluyu bilöyledi. 70 yıllık jubileyiniz kutlu olsun, ömrümüz uzun olsun. Oğul kızlarımızda, nevre çöğürlerimizdirdim, sıyırmatında olup, imandı, vaktılı, ırıs-keşiktүү karılıp bersin. Nevre çöğüre kıvıra görümüz, bundan ara dağı 80-90-100 yıllık jubileyinizden verebiliriz. Azır sürüyotkan atanın kızının kollegaları uşunca biz kişine ertelep kettimiz, geçip boğulan atasının kollegalarına söz berip durup ama biz söylöylü. Söylöngüzler. Özümüzler akıldaşıp söylöylü, doğru. Ağa bir aldık açığız. Tabii ki, ömrünüz kutlu olsun, ömrünüz uzun olsun, жақсылықта жүріңіз, бізбенен жолғылашып, істеген балаларыңызға, қыздарыңызға юбилейіңіз өткізіп беріп отырған боладан соғыс дуа дегеніңіз. Бұларыңыз құтты болсын, ömrünüz uzun болсын, әрдайым жақсылықта бізбенен жолғылып, істермен жолғылып береді. Біз немей барады, ошоны қойдық. Номер 2 юбилейлік медицина борборунун директорунун атынан Эльмира Алканова Турунбекова жана коллективдин атынан мага тапшырылыптыр. 2 юбилейлік медицинанын кесиптик бирикмесинин төрайымы Жаркынбаков атынан. Урматтуу Соотбек Өзүбекович, сиздин 70 жылдык мааракеңиз менен куттуктайбыз. Бул улуу күн сиздин өмүр жолуңуздун жогорку баскычына чыккандыгыңыздын белгиси. Sizdin emgek yolunuzдағы көп жылдық тәжірибеңіз, ақылмандығыңыз, жана ырайымдуулугуңуз бизге да, бүт коллективге да чоң дем берди. Бул күндө сизге аман эсендик, жаңы ийгиликтерди, жана жакындарыңыз менен бакытка толгон күндөрдү каалайбыз. Сиздин өмүрүңүз көптөгөн адамдарга жакшы үлгү болуп, биздин жол көрсөтүүчүбүз болуп калат. Чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жакшы каалоо менен коллектив жана директор, председатель профкома. Сизге тапшырып коюңузду уруксат берсеңиздер. Рахмат бана. Бул атанын өзүнүн коллективинин атынан сыйлоо болду. Кылча көзүңүздөр болот. Туура, рахмат. Азыр болсо Айбектин кесиптештерине сөз берип туруп, анан биз кайра Зуат Соотбектин атынан биз сүйлөйбүз. Сүйлөңүздөр. Сүйлөйбүздөр келдик. Жакшы, кутмандуу кечиңиздер менен. Мен болсо Айбектин Америкадагы аяш апасы балам, туура айтып атам. Сиздерге баарыңыздарга алыстыраакы океандын ар жагынан Айбектен, келин баладан Катя деп коебуз. Баарыңыздарга салам.
elimiz жерimiz aman болсын, дайым ушундай достор боло берсин, тойлор боло берсин. Жана сиздин бүгүнкү юбилейиңиз менен куттуктайбыз. Сиз абдан жакшы баланы тарбиялагансыз, бактылуу атасыз. Небере чөйрө кыз-кызыңыз менен бардык жакын адамдарыңыз менен аман болуңуз, бар болуңуз, ден соолукта болсун. Ар жакшылыктарды каалайбыз. Сизге Айбектен ысык салам. Келин бала небереңизден жакшы туруңуздар, баарыңызга да жакшылык каалайм. Океандын ар жагындагы Айбек деген уулунун атынан кесиптештери сүйлөдү. Анда эмесе океандын бери жагында эле Кыргызстандан эле Бишкек шаарынан биз сүйлөп коелу. Мына жанында жаткырган аппак көйнөк кийген кызы турат. Ал киши Муса Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономикалык университетинде мугалим болуп иштейт. Ушул биздин жамааттагы биздин университеттин атынан келдик. Азыр эле биздин аксакалыбыз Динара Асанбековна жакшы кабыл тилегин айтты. Дагы бир ыр белегибиз бар. Бирок андан алдын мен сизге арнап атайын, ыр чыгарып эле атам. Эми ата деген аябай ыйыкта. Урматтуу коноктор, урматтуу кудалар, урматтуу тага журт. Мен өзүм жалаа атыңыз болом, ошон үчүн тага журттар, төркүндөр дегендей. Соонбек атанын 70 жылдык тоюна арноо. Кудай улук, ата ыйык баарынан. Атакем жок, күндү аны сагынам. Атакең бар, бактылуу болсуң Зукентай. Аталуулар, бактылуу болсуң баарыңар. Аталардын узун болсун өмүрү, ачык болсун, куунак болсун көңүлү, ден соолукта берекелүү жашасын. Аталарга бошотуп тур төнүңү. Куттуктайбыз. 70 жаш кут болсун. Бул жашыңыз ашып барып чук болсун. Берекелүү, узак өмүр сүрүңүз. Уул кыздарга кубат болсун, күч болсун. Берекелүү, узак өмүр сүрүңүз. Уул кыздарга кубат болсун, күч болсун. Сиздерге арнап Галина деген кызыбыз ата жөнүндө сонун ырын аткарып берсин. Ай рахмат, ага чейин келесизге, бауыреке, жакшы билек сизге, жаштыгыр саттарыңыз үчүн. Барып сүйлөп бүттүкпү? Азыр эми ушул карындашым деп кемин айтып турган бир ырдап койсун, келиңиз. Саламатсыздарбы? Заид эже, сиздин атаңыздын 70 жылдыгы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ата буюрса дагы көп жашаңыз, сиздин 70 жылдыгыңыз эмес, 100 жылдыгыңызды белгилеп, дагы ушул жерге чогулалы. Атайын Самара Каримованы сагынганда атамды деген айтып берсем. Кое турабыз. Биринчи сүрөткө чыгып алалы, анан сагынып ырдайлы. Ана келиңиздер. Ана. Так ордо калалы. Кел. Тартынбай ырдай телбезе, бұлбұлдай сонун үнү бар, карындаш ырдай конкретный ырдасты. Wow.
Rahmat. Çok rahmat. Rahmat sizge. İlgili atalarga ülkeleri var bolçu. Orba ata orba. İçmeşi ata içme. Atam soğuşu ketteli. Oşul boydun gelmeye kalıp degini başka görecek bolçu. Oy kardeş. Kelo koy. Buna mu örek bilege. Sen 5 yıl basana getip kalasın mı? Biriz alıp koy. Şimdi ağaylar dağı usul жерге Kırgız'ın bir keremet жигитиге oldurar. Orta Aziyada usul жигиттей Kırgız'ın çileğine kuygun bir daha insan yok bolsu керек. Açıkın aytayın, öz jönökö жигит, Жумбалдын жигити kayaka barmasın, Kırgız çileğin barın Şakırdı bilip жүргөн dağı keremet жигиттердин biri, жигиттин жакшы эр токмат балып, баспайдын баркын ат билсе, жигиттин жакшы элемдетмес көрдүгөндөр. Азыр алдыга Kırgız'ın keremet жигити Алтын Йога!
Ardımızdan sizden cımışlı olsun. Adem Hırsına dayımdırıға çalып бергілі қатарайыны. Ата, еліңіз жаныма. Қанайме бір туғандар, қазір деді отырған лотереяның бар ойны туристері бір ойнатауыз. Сыртта жүргендерді бар ішке шақырауыз. Біз сымылда. Бар ойнатауыз қазір, біз сымылда. Ата, бұл кәсібін шешіп қой болсаңыз, кейбірі деп қылып атады, жеңінен алып шығып атады оқшайды деді. Так, жанына барып тұрғыла президенттің, жардам бер тұрғыла, біз сымылда. Внимание! Құлақтан дұры, жария, тұра. Біз сымылда, бір туғандар, емтін шыға отырады. Майсыра мұзықылар дайындап тұр. Так. Ана берді алып жағыз. Берді. Біз сымылда. Жана 100-ке шықтелі азыр 100-ке ылды түсіп қалып тұрыз көрірсі. Құдай бұйырса, ойынымыздың екінші бөлігінен башаты болсын. 45 gün. Qol çağırtırı ağaydı budur. Bırak işte qol çağırtırı. Buna gel, alıp тұрып бұлар. Бойлекті сізге өлі көріп тұрай, мақұл бұл. Қалыстық болсын бір туғандар. Бұл лотерея деген ойыншық емес өзі. Бұна көрдіңіздер, чоң туристер қаттана бастады. Бұл жерде қойылып атқан, ойналып атқан туристердің бары. Ең қымбат туристер туғандар. Eğile arızada 2000 сом екен. Қырықтан ылды етішті бұйырса 19! Қол көтері, албар тұрғызар. Молодцы. Көрдіңіз әрбет болғанда бардығы қалыстық менен болып одан алып жүрміз. Егерде кімдер ұшы туристерді бар бұлса, той бүткенде атамызды бұрышқа тақалап бетінен өкпілігіні. Ұшы кешті қолынан болып одан. Азыр ұшыл! Азыр номерді айтсам бағырын қатқырасыңар. 1! Ай, молодец! Кел ағай, Çok rahmat. Ben özü maestro. Ben özü sıralayınca o torunda oynalı o. Çok mu? Ben gerek onu torunda oynayıp sıramazsın. Ver muzikanı, kettik. Alçağız. Özüm arlaştırma var. Atam iyi boyu baktı. Şu görüp kaldı oksaydı. Ha! 98! 98! Aha! Bana! Malatsı! Toy degen buna şunday olsa gerek. Toydu çınagan bile, toyga çınagan gerek. Bir tane aralastırırız. Televizyonda jakından beri ağaça iki turistlerdi qaraqalat. Oha! 100 gayrı çoğurluk ketdi. 155! 155! 155! Bir! Çok rahmat! 155. Televizyon oturmadınız böyle. Bu gitti ki. Yoldaşım tutuğu. Kanday?
Üyesi yolda gelen tekmeye kaldır. Vereni mi? Buyrukları. Bana da toy istedik oldu diyor bu komutu. Çok rahmat. Suyunu pürcüme içmekmesi gerek oldu değil. Ay malades, gördünüzler mi? Bardık derse buyrukları, dumanlar. Pul cehimden buyruktu. Kolay bilet buyruktu dep koyuyordu. Gördünüzler mi? Hoy sattık sanız. Ola. En жақсы сан. Bağa çarpıp жүрген сан 13. 13. Gelen toy sözü var. Bana hayatta. Abi, olabiliriz. Yine kadar kulüp var. Gel. Malades. Yine kadar kulüp var. Hadi kulüp durmak edeceksin. Toylarındayız, gülüyoruz, oynuyoruz. Birisi de olsa bilet. O uşaktan alırız, Kayıncı tutsun, kayıncı tutsun. Kayıncı tutsun. Koçmanlıklar tutsun. Siz böyle sür. 83. 83. Merhaba. Televizyonda çarpıdan seçiliyoruz. Salla. Buna gördüğünüzlerine ayıtımanda çok çevirdim. Şimdi biri salıp koyup жақсы derse. Tak. Eki okşar sarıgen. 11. Rahmat. Maestro çok rahmat. Moğolaki cengellerde priz alın ancaman jagatta moğoluk ettin ölçü koyuşatız. Biz düşünüp geçtik dedi. Moğolstandağlar sizler çocuğu atasılar gene tasakal. Siz utasınız arkadaş. Utas. Canım versek bir durdu. Bayım oturup canatan beri. Çocuğu adamdan böyle içinden söğü adamdan okşayıp istedim. Tak taraf koyayım ha. 74. 74. Vay baba desecekler. Kaç diyecekler? Çayıkalar. Rahmat. Priz alıp kanka ölüş koyuyordur. Ekin yolu priz. Geliniz. Çırağıla bana. Çok prizlerge жақындап қалдық. Шашпайбыз бір туғандар. Шашқанды қайда барамыз? Ертең понедельник. 131. Ay. Tamam. Böylece ecelinden koyuyorum bir priz verirse cıltıraydı. Aferin bir priz. Özünce bir priz. Priz stoyuyor. En жақсы koyuyorum için. Ece gelsin. Bu birinci koyuyor gördün mü cıltırak koşmayalım. Tak. Koy aldılar. Bu bakri olmadı ne yapıyor? Al. Al abi. Al malları da. Al kaç. Oy. Al kaç. Bu taşkılar çağırsınmaz. Al çık bindi. Al biri de. Oy. Teşkil et yaptım. Abi bu kaçan altık da öyle mi? Çok oldu çok. Biz sınavda benim oğlum mes, subalarım oğlu, atamın oğlu mes, narisinin oğlu. 25. Серьезно, arkadaş, karışmasın, серьезно. Aşkı develer. Bilgiler. Ana, 25 mi? Ay rahmat edildi. Rahmat. Ata davay, get, kas kaldı, жақсы birisleri gele davas. Şöyle söp. Arlaştırıp.
Talaslar olsun. Oraya Ancak tutun. 13 olsun, amin. 92! Aha, böyle gelin. 92 alpar verirler, bir dakika. 92. Gördüğünüzler bir tokatlar ve kalıslı için ötkör bir adam. Ete seyrettiğin zaman aldığında çok turistleri bir tokatlar, tartış olmasın bir tokatlar. Bardık dese kalıstık böyle. Ben hazır sıravalayınca ilgili atamday hiçbir ben tanımayım. Moja kayıcı koşkoluklar aldı mı bilirdiniz? Aldı mı? Onun için sür. Sonuç olursa. Televizyon koşkol aldı öyle. Oldu çıkma oturmadı. 71! Koşkoluklar mı? O vakti var, o oluşu koşkol var. 71 bolacak koyalım, güvenler bolacak. Sen özün törpü dönüşü başkanını biliyor musun? Cemal törpüsü değil yoksa. Tak. Kança kaldı? Jakındap keledi ağız. Televizor gitmeye buyurut oldu ken. Andan çıkarı dağı mana 3, 4, 5 kriz çok krizler var ken. 166! 166 1, 166 2, 166 3 sizlerge biriş yok. Gördüklerine çizmek balvalı bir kurtumanda alçıdır. Bir, 162. Basın, çok üstü basın. Tak. Alçağız. Çarşap algan joksuz bu. Atama sohbet verilgeçe esi olup kalmıyor mu alçı var? 168 banastalar. Yetti. Aha. 168. Ben oynavada barqarab turiblar. Cho'nmayga bu o'ylaki stol bilan 10-chi stol sizlarga o'ynadi. Atiychay qarab turiblar. Olchimiz. Şetinin diri Kıdır, onduğu oğluya getiririz. 10! Hayır! Siyerce kalıp başladı. Buyurunlar. Rahmat. Buyursun. Almaya kalkanlar kadar buyursun. Bana atam okşaş sıra başladı. Gördüğünüzde böyle ciddiyeli o da. Ellerine talası talıp bıraktı. Ben daha jakşı örgensam 77. Aha, bana 77 bolsana koyalı. Yetmişti. Kutbalsın. Gereksiz. Yekörçün kaldı bir tuğanda böyle. Atalısın koluna çıktı ben yekörçün kayremeteyinde oynatayım. Karap durgulan. Birincisi. İkincisi ben. Tak. 68.
48. Geldik o. Özünüz gelmeysin falan diyor koy. Şöyle tekstil kaçar. Olur mu şöyle? Rahmat. Yedincisi buna. Ata olsun ola bile çıktı. 46. 46. Aha, tigre, yaklaşık. Aha, bakın. Rahmat. Halısın için ben az bir boyut kuruyorum hiç yapmadı. Fazla öyle. Tamam durumuzdan gitti. Alçınız. Bana az kaldı çıdaytır bana. Tigireki. Tımmak televizyon neyis hazır anıqtay işlerden. Buna sizlerge çakırda doksoyun. 13. stolu gel. 10 tön. Abiyiz okuyacak mı? 14 1. Çıkmak malarız bu. Eşik yapmalıyız. 14 1. Amin. Malarız. Kutlu olsun. Yegi zaman durlarsa. Hayır duran. Yegisi kanday gerek bana bana sizlerge. Eleki. Elekileri. Biz geçirdiğim buraya geçeceğiz mi? Buraya geçeceğiz. Ha, düşüp kaldı dedi. Şunu oynat öğrenin be. Yok, alçınız. Elekileriniz mi? Elekirinizin kursunu dedi. Tak, bismillah. 57. 27. Televizyonda sıkıntı. Ayaktasınız. Vay bu niye babaladısın? Yakalar mı bakalım? Beni işte görmüyorsun. Bu kentten bana ne söyledi? Futbolsun ha? Alınız. Solgan ne yapacaksınız şimdi? Anday? Mostolga? Anay. Yakın ben tutmak için otasın. Şaşpağır. Algan yok bu. Tak. Uqtu bu var mı? Sizlerge arnalat dedi. 63. Ay malatsı. 63. Öz bir şey değil mi? 63 geçemezdi. Bana az bile yakarmak durumundan. Dağın olsun olmasa kastırmağımız çok. İşte kalkan yok mu? Düşüp kaldı öyle. Haa, oldu sonra. Geçirestir. Bol öyle. Alçınız. Boğuslar Slaydyas'tan karalı. Buraya buyursa. Tavus! 1. 2 carrı. 3. Çok. Geçir koyalım. Geliriz. Var. Görüyorsunuz şu. Hay, malades. Kol yapalım. 103. Hareket. Bak siz gitmeyiz. Siz giyinedin. Bakın ben buradayım. Tarım öyle git. Var mı? Sizler tarısı var mı? O kişiye tarımla bana biz. Alçınız. Tak. 148. Ay malades. Gel.
Так, алды економ келді бері. Економ келді бұнағайын туаттар. Внимание, внимание! Моğurekli çengen kişi 500 son, Moğulu çengen kişi 1000 son. Kandım durumda. Alt tarafta var. Bismillah. Gel, bırak. Oldun ıldıydı san, birden çoğurusan. Usul baygelim iyisi 4. Olçakalım 4. Bismillah maestro, дай музыку. Вона, грати, ти готов пошойно, Тер маестро. Bir jarım, iki jarım, gram birinden, baygesten iyisi 137. Çok rahmat. Assalamu alaikum. Berip turamiz. Filiallarda birinchi xalq so'ramiz. Xatimiz kelib. Emirbay, qayerdan keldingiz? Qo'shnimi? Jengib oldingiz, Meni jengishim bo'lmaydi. Tushungan jo'q. Tamadani jengishim bo'ladimi o'zi? Abi bu İslam'ı düşünmeyin bu. Bilmeyiz mi? Yok bu. Dergiler. Halkaya boyalar bir zamanlar. Sana sakın. Yönetmen, argası bayın duvarlar, argası asıllar. Halka belirler, kutlu olsa bir olsa boyalar. Yönetmen. Yalnız bilayım, şu oturgan meymanlar qanday maqtud, Lotereya bilet o'ynab qo'yib, tamoq ichib, birovni siylatib, birovni raqib qo'yib, chirg'ab o'tiradi. Sizlarda o'tgan vaqtli ish bormi?